hayi mina iyangixaka lentini kusho ukuthi impela umuntu yokukhuluma azafika impela la eyofa khona ngoba ngeke ngiyeke mina kahleni uSicebi noGupta amathole abebanikelela ubangcwaba mahala hayi njengoba vele bebenayo imshwalensi yabo nakhona lapho yamiswa ngesimo sothi amathole abefuna ubabeya njengamaqhawe manje ke niyasuka nina le mali lenikelwe manje seniyoyidla ngokuthi nithi nini kamathole hayi nina hayi ningenye into ngoba phela amathole vele lokabekwenza nje nikela just like ibenza ngosiqiniseko just like benza kuba abenikela nje amathole kanti indaba nina senithatha imali kufanele ngabe divide yanikwa lomndeni nalo senini amathole futhi baqophe umlando bakholeka amakhandlela nabantu ngeke ngifihla ngifake ngaphansi kwamacansi benza imali ewu-233,000 bayithumela kule nsizwa yakwanala koGqwitha okuyiyona esisingathelela umngcwabo okucacayo ukuthi umngcwabo wonke kaSicebi sithi abaculi banesandla kakhulu ukuthi uSicebi aphelezele ngenhlonipho ngithi bese siphinde sibonga siswela amagama kunala wamathole sithi siyabonga Gqwitha akudlala ukusingathi ingcobo emini kusuka ngoLwesihlanu kuze ngeSabatha kumgqibelo asishoni sonke sithi siyabonga Gqwitha asibongi khona ukufa kodwa sibonga inhliziyo yakhe ukuthi esimene sikanjena akwazi ukuhlangabezana nathi samaciko silekelelane simfihle ngokuhlonipheka uSicebi akunawo amagama amade ngiphoxekile Magagu akunawo amagama into babe ningena niphuma kulamzi wakwaDlamini ungathetha ukuthini mhlawumbe ngegama akugalele niwenzileni ngoMasikhandi ukuqinisekisa into yokuba lo msebenzi wanamhlanje uhamba ngendlela noma ngabe besingenzana emhlekazi akukho besingakwenza ebengenza ukuthi kududuzeke umndeni ngoba noma ngabe kuthiwa wenza i-contribution engakanani ayubuyisa umphefumulo kodwa kusuke ukuthi nje phela ungasingakhohlwa ukuthi lo muntu umuntu obemkhulu kangakanani kumele egcineni kosuku umsebenzi wakhe ukumbeka endlini yakhe yokugcina uhambe ngendlela ehlelekile uhambe ngendlela futhi ezomesha igama lakhe noma ungeke esakwazi ukubuya phakathi kwethu kodwa cishe lapha akhona ngoba ukuthi umsebenzi wakhe uhambe ngendlela eright kukodwa nje kuyinduduzo kukodwa induduzo ayikubuyisa umphefumulo kodwa iyakwazi ukuthi inxeba ikwazi ukuthi lishashazele ukuthi lingansonsothi ngalendlela ebezontsozotha ngakhona lokho ke akwenziwa ngayithina kwenziwa amathole funerals ngaphansi kwababa ubaba uVezo kuhle nala okuyena osukumele phezulu wathi lo msebenzi ngakwazi ukuthi awenze ube kulesigaba abantu abasindele ukuthi bebone kuyikhona nje ubona ke indlela okuhleleke ngayo ukuthi ungafunga ukuthi isigaba sokuqala sahulumeni ngendlela okuhleleke ngakhona ingane zakwethu-ke uThabani Hlatshwayo uthinta indaba enkulu indaba ka-233,000 onikezwe amathole owanikelwa abaculi bakaMaskandi ingane zakwethu-ke thina-ke besiyitshela ukuthi-ke mhlampe amathole funerals athatha imali mhlawumpe-ke gcina lezo zintwana ey'ncane mhlawumbe like njengokukhokhela abasebenzi into ey'njalo asazi-ke mhlawumbe noma sound kodwa most of the things ezazilaphayana emngcwabeni kaSicebi abantu abaningi bebenikelile laphayana ukuthi hayi no siyanikela so yena njengoba ene-labor we was believe ukuthi ukhokhela i-labor kuyona yonke lento then mhlampe enye imali wayeseyinikeza umndeni wakwaDlamini umndeni wakaSicebi nganza kwethu kuthini ukuphawula kwakho asihlangane la kwi-comment section sizovulo lwakho ukuthi wena uthini let's get into it lolu daba besithi soliziba ngoba sine-understanding ethi mhlawumbe enye imali ubaba uNala wayinikeza umndeni wakaSicebi ukuthi-ke leyo into efihlakele mhlawumbe private yomndeni ukuthi kungazi abantu ukuthi like khona imali abanikwe yona ezinye isamba but
Abantu-ke bayabuza-ke manje ukuthi kahle kahle ubaba uNala yena wayenconyelwani, encomela ukuthi unikelile ukuthi uzo-participate noma uzothatha inxaxheba naye ekuthenini kufihlwe uSicebi, but usekwazi ukuthatha imali eyisamba sika-233,000. So loko-ke kuyaba-complainisa-ke abantu-ke. Niyazi-ke bafethu ukuthi-ke abantu abayingangxanye bengemanzi njengoba sizwile kuThokozani Langa ememezela u-233,000 noKhuzani Mpongose esho ukuthi-ke konke lokhu kwenziwe ubaba uNala. So thina siyadinga ukuthi ubaba uNala aziphendulele kulolu daba ukuthi yena-ke uthini umbono wakhe, mhlampe-ke khona esingakuthola mhlampe ukuthi asho ukuthi naye iy'ndleko abhekane nazo zingaka. So kwayiwona lo 233,000 bomncane. Abanye bathi-ke abakaSicebi bekumele baqhubeke nomshwarense wabo, ubungakwazi ukuthi ungamele yonke lento because vele umshwarense akade udlala bayazi ukuthi uSicebi umuntu omkhulu kangakanani ewumculi. So bekuzomele vele bakhave ngendlela abakhava ngayo. So khumbula ngenza ukuthi-ke kulokhu-ke abantu nje bebethi bayanikela omakoti style baletha igrosa ka-10,000, abanye benikela ngey'nkomo. So abantu bebenikela nje, kodwa-ke abantu-ke bala ekuthenini-ke amathole why enikezwe imali engango-233. Ngenza ukuthi mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section, siphinde sihlangane kwevidiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.